Ndongeye ndagusuhuje nkwifurije igitondo cyiza wowe ukurikira ipayi y'umunsi ndetse n'umugoroba mwiza bitewe n'igihe uboneye iyi video kabisa. Ni ipayi y'umunsi rero turagarutse, ni tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2026. Ni umunsi wa UEFA Champions League, ni umunsi uriho match zitegerejwe n'abantu benshi cyane. Niba rugamba rugeze kuri channel rero ubwa mbere ubonye ipayi y'umunsi, banza urebe munsi ya video kandi ijambo ryanditse subscribe ukore no kukazogera kugira ngo uzajye utubona gatanu kuri gatandatu cya uploading tugishyiraho video bagiye bahita bayikugezaho, nawe igufashe mu kuba wakora umunsi wawe ubona amafaranga uyakuye muri betting, winjira muri 5 gusa ku ijana bakuri nyango muri gambling cyangwa se muri betting kabisa. Guys rero tunabanza kukwereka amapari screenshot y'amapari twagiye dutanga muri groupe zacu za WhatsApp za VIP kabisa. Zose rero ugiye kugenda ubona nizo twagiye dutanga. Nawe rero ushaka kutwiyungaho ngiye kuguha nimero, uraza kuba watwandikiraho ku rubuga rwa WhatsApp ukatubaza icyo bisabwa kugira ngo nawe ube watwiyungaho 5 kuri 5 kabisa, ndetse na groupe ngira ngo niyo urayibona. Hanyuma inimero rero yo kutwandikiraho ni ngiye ngiye kugushyira kuri screen zawe, wifate utwandikira ariko ufite gahunda, apana abaza utera umwanya kabisa. Nimero ni ngiyi rero utwandikira ku rubuga rwa WhatsApp ukatubwira igisabwa ubundi ukatwiyungaho. Nizere ko rero twahirukanaga kuri Saint Valentin munsi w'abakundanye, nizeye yuko ibintu byagiye bigenda neza ku shwadiro twabahaye. Hanyuma rero uyu munsi turagarutse, fata agakaye kawe n'agakaramu tugiye tuguhereza prediction aza kuba wifashisha ukora pari yawe iyo munsi kabisa. Match rero ya mbere duhereyeho muri UEFA Champions League ni match itoroshye kabisa, ni match komeye, ni match irahuza ikipe ya Galatasaray y'umugabo witwa Osimhen kabisa, umunya-Nigeria, umustriker w'umunya-Nigeria ukomeye cyane kabisa. Raza rero kuba yakira ikipe ya Juventus de Turin kabisa, nayo imenyereye Champions League, ikipe yahariya mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Serie A. Muri head to head rero muri match 5 izi kipe zombi ziheruka gukina, match enye nta na rimwe Juventus irabasha gutsinda Galatasaray. Hanyuma no mu gihe umukino beruka gukina Galatasaray yabashije gutsinda Juventus. Mu mukino rero ndagoreza kugura ko aboneka at least ibitego 2 over 1.5 goals kabisa, niyo shwadiri safe unza kuba mwihera. Ndetse hakaba ni game yindi yacu ikurikira irahuza ikipe ya Benfica Lisbon yo mu gihugu cya Portugal ndetse n'ikipe ya Kylian Mbappe Rote ariyo Real Madrid kabisa. Iheruka n'ubundi ubwo baheruka gukina na Benfica yarayandagaje ituma ijya muri playoffs kabisa. Ibintu byatunguranye cyane, babakubita igitego cyanyuma ku munota wa nyuma cyakisinzwe na goalkeepers wa Benfica. Hanyuma guys rero uyu ni umunsi cyangwa se ni tariki yo gukora rematch kabisa cyangwa se revenge kuri Real Madrid, kwihimura kuri Benfica kubyo yabakoreye kabisa. Ni match rero mbona ko itaza kuba yoroshye cyane ko barabahaya kwa Portugal, muri Portugal kwa Benfica. Ndaza rero kuba ngohereza ko izi kipe zombi ziza kuba zibasha kwinjizanya, ni both team to score, benshi mukunze kwita yes, niyo shwadiro rero nza kuba ngohera kuri iyi game kabisa ya Benfica na Real Madrid. Match yacu ya gatatu rero nayo iri muri UEFA Champions League, ni ikipe ya AS Monaco ya Paul Pogba mu gihugu cy'Ubufaransa, aza kuba icakirana na Paris Saint-Germain nayo mu gihugu cy'Ubufaransa. Zikorera ngohereza double chance ya Paris Saint-Germain kuza kubasha gutsinda uyu mukino cyangwa se ikaza kuba iwunganya 5 kuri agenzi kako. Hanyuma indi match igiye kutugeza ku musozo muri UEFA Champions League ni Borussia Dortmund cyangwa suite BVB 09 iraza kuba yakira ikipe ya Atalanta hariya Signo Iduna Park. Naza kuba ngohereza rero kugura n'ubundi double chance ya BVB imuhira gutsinda cyangwa kunganya. Twageze rero
muri Ligue 1 ikipe ya Bristol City iraza kuba yakira ikipe ya Wrexham kabisa, ikipe urebye ziri muri forume zenda kungana, ndaza kuba rero guhereza kwigurira ibitego bibiri muri uyu mukino over 1.5 goals kabisa, birakaza kuba bigenda neza. Hanyuma akandi kagame uza kuburebaho akagame karahuza ikipe ya Reading ndetse n'ikipe ya Bolton Wanderers kabisa. Aka kamace nako ndakwihera kuza kuba wiguriramo ibitego bibiri over 1.5 goals ko bikaza kuba bigenda neza. Guys, UEFA Champions League uze kwishyira ku ipari yayo ndetse ni shampiyona ndi kukubwira ugende ubishyira ukwabyo kabisa. Hanyuma indi match ni Doncaster aza kuba yakira ikipe ya Huddersfield Town, ndaza rero kuba nkwihera kugura over 1.5 goals ko haza kuba habonekamo ibitego bibiri nuko bibiri kuzamura nyine over 1.5 goals kabisa. Ni bibiri not bibiri kuzamura, ubwo ni igitego kimwe kuzamura ahubwo. Hanyuma Cardiff City iraza kuba yakira ikipe ya Wimbledon, ndaza kuba nguhereza shwadiru iri straight win ya Cardiff mu rugo kabisa. Cardiff kuza gutsinda Wimbledon furu ukoko oka abisa kubita atubangura. Rero tuhita tujapinga ku yindi match yacu ikurikira ni Bolton iraza kuba yakira Rotherham, ndaza kuba rero nkwereza kuza kuba ugura ko nta bitego bigera kuri bine biboneka muri uyu mukino, ni and 3.5 goals kabisa, kaza kuba bigenda neza. Hanyuma wibuka no kongera gukora subscribe niba utarayikoze, ukaba wayikoze turabashimira cyane. Hanyuma indi match ni Bradford iraza kubitsinda na Stockport County, ndaza kuba ngohereza rero kugura ibitego bibiri muri uyu mukino, ni over 1.5 goals, biraba bigenda neza. Hanyuma Barnsley iraza kuba yakira ikipe ya Peterborough United, ndaza rero kuba ngohereza kugura double chance ya home team ariyo Barnsley iri mu rugo kabisa. Tuhita ukomeza no kuyindi match bigera kuri bibiri dusatira n'umusozi w'ipari yacu umunsi. Gusa nongera kwibutsa utarakora subscribe nyaboneka uracikanwa cyane, yibuka gukora subscribe ndetse na share na comment, turabikunda cyane ndetse nawe biragufasha. Hanyuma Charlton ndaza kuba yakira Portsmouth, ndaza kuba ngohereza kugura both team to score cyangwa se ubyite yes muri uyu mukino. Hanyuma reka twihuse cyane ndetse tujya ku yindi match igiye kudusoreza ipari yacu y'umunsi. Uyu munsi tariki 17 z'ukwa kabiri ni ikipe ya Al Hilal ni mu gihugu cy'u Rwanda hano ndetse na Al Merrek, ziraza kuba zicakirana rero ku isaha saa 12 n'igice. Ndagoreza kugura ibitego n'ubundi bibiri muri uyu mukino over 1.5. hanyuma wibuka kongera kutwandikira kuri WhatsApp kugira ngo dukorane by'umwihariko byariye amacorrect score amagemo y'ubwenge tuze kuba tuyaguha buri gihe dukora one turarya kabisa. Dusubire ku munsi w'ejo. Ciao ciao.